Akiaria hindi ya mihango ya guthikuria mwiri wa muthuri ucio, obitha murugamiriri wa ruhonge rwa Laikipia rwa uthuthuria wa umaramari niwe Francis Wanjau augite maramenyithirio iguru ria kwaga kwa muthuri mwene mucii uikaine ta Henry Maina Mathagu. Mwari wa nyina omwe ni arokire ha mucii na arona irima rikoragwo ho maikagia mahuti ni icokie tiri na hakari marimwo hau. Riu nirio arageire na gususpect areciria hihi no hakorwo hari undu wikikite na nirio maofisa marokire na guthikathikuria nirio maronire kweri harari mwiri. Muri wa Maina wetagwo Jackson Nderitu ni araremirwo ni gutariria kuria ithe ari thenge ya gukorwo niwe uraikaraga nake mucii. Na familia pia wakawa wanashuku na akashikwa na polisi, na baada ya kuhojiwa ikaonekana kwamba ni kama kuna kitu anaficha. Ukihithukio haria urathikitwo mwiri wa muthuri ti Maina kuratuika ni urathikitwo kwa makiria ma kiumia kimwe, athuthuria makiuga ati no mahithukitie ona indo iria cietikitio ciahuthikire gutabania ngero ya kumuraga. Ukiwa umefungwa kwa blanketi na akiwa of course ameuawa na inaonekana imekaa kwa muda wa zaidi ya wiki moja. Tura-ini ni mundu raiguanite na andu na nikio ni turakinyite andu tukagia na chuku mundu uyu niki ataroneka thiini wa micibere koritwe riho area itura tondu ni mundu huraga thimu akorie kunari mundu ucio ri agathikori. Shivo wa itura riri niwe Patrick Mahinda augite ciana iria iciaranirwo na mwikuirwo nicio ciahurire rivoti ya kuragwo wa ithe na mihango ya kumwetha ikiambikwo iria yarikiriirie na kunyitwo kwa Nderitu ni thigari cia station ya Baraka. Tugukita haha nigetha mwiri woyo ni andu aya detectives a DCI na homicide nigetha mathie na mbere na uthuthuria. Mwikuirwo etikitio kwenjenja irima riria marahuthagira gucinira mahuti na giko kingi guthika mwiri wa ithe. Nderitu ni akuhingurirwo thitango wona uthuthuria wa ngero ino warika. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Helen Maina.